Liyabingelela ibandla ngegama lenkosi. Amen. Amen lo akakho encouraging. Liyabingelelwa ibandla ngegama lenkosi. Amen. Siyabonga ukuthi sithole ithuba leli ukuthi sixoxisane namhlanje. Sihlomisane kulolu hambo esifuna ukulingena nje. Abanye lifortunate ukuthi liyathola ulwazi lingakaze lingene phakathi. Abaningi bakhala sebephakathi ukuthi ngabe ngabakwazi ngingakangeni I could have made better decisions anjo. So I hope ukuthi we will make the right decisions with the information esizayithola namhlanje. Ngiyabonga baba Ndlovu ngokungibingelela utsho ukuthi ngingumancube. Hey ngiyake ukukhali khona ukuthi ngeke ngizothiwa ngumancube. Lapho engihamba khona ngibizwa ngovundla. Ngihambizwa ngovundla nje. So I think kuhle ukuthi likukholise bosisi bodade wethu ukubizwa ngamasenames lisasengikhaya nje ngoba kungase kudala isibongo sika baba siyakhohlakala ususiyakhulisa isibongo seyinyi imuli anti for ama generations azayo kebe kuloko kuthiwa kovundla ovundla anjo koncume sokukhohlakela nje. So let's enjoy it while it lasts anjo. Right. Abanye nyake mbone on that same note abanye babe ngafuna ukuthi isibongo sabo sife. Uyabona abanye besiba le esikuthi double barrel. Angazi mfundisi Ndlovu la elibona. Yes. Abanye angazi ukuthi sikubona njani khona lokho. Sikubona njani ukuthi mbizwe ncube Vundla. Maybe sizobaba kubomama yiye kungaba kuhle ngoba phela isibongo sethu siyabe singafanga nje. Kodwa sizokubobaba ukuthi sikubona njani lokho. Kuthiwa akukho spiritual akukho biblical. Right, siyabonga. So namhlanje sizafuna ukuthi sixoxe ngendaba one of the most critical aspects of our lives into okuthiwa imarriage. Marriage is the power to determine destiny yethu kumbe our salvation. Ukusindiswa kwethu kumbe ukulahlwa kwethu, marriage plays a very big role empilweni zethu. So as we talk about our marriages, we need to have sober minds. Very sober minds. Ngoba ayisento yokuthi ungavuka usithi kusasa laphana bemphambanisile laphana I think ingcono zami ukuchaya ukureverse ngoba once usungenile akusela there is no return anjo. So when we talk about marriage, it's something that we need to talk about ingqondo zethu zihlalisekile. So enzafuna ukuthi siqalise ukukhuluma ngakho ukuthi marriage sikhangela from the Christian side. This part ngizayinikela abafundisi lokho yikho abakwaziyo kakhulu kuma marriage counseling everything basitshela about icebo likaNkulunkulu about marriage anjo. And then the country esiphila kiyo layo ilama expectations ayo about the same institution okuthiwa imarriage anjo. So mina ngizakhangela that part ekhuluma ekhangelwa at national level ukuthi kathi vele umtchado yikuyini ama duties and responsibilities akhona under umtchado imtchado yeZimbabwe yiwapi. So sizakhangela iMarriages Act lo ngumthetho omutsha ole less than 2 months uphumile lapha eZimbabwe. Sike sibone abake bezwa ngawo kumbe abake baparticipate ekuxoxiseni kwawo ngoba abantu banxuswa umthetho lo usahluzisiswa ukuthi khona bebisa ama contributions abo ukuthi bafuna ukuthi kubhalweni ku-act leyo. Sibone abake bezwa ngayo kumbe abake baparticipate ekulotshweni kwayo. Siyabonga ubaba Ndlovu, that's a very good example anti ngoba abaningi izikhathi eziningi siyakhala umthetho usufakiwe. Kodwa ithuba siyabe siliphiwe ukuthi sikhulume ukuthi sifuna ukuthi kufakwe nemthethweni but asiparticipate anjo
ngoba ithuba liyabiswa kumuntu wonke kube lama public hearings endaweni ezitshiyene ukuthi uzokutsho ukuthi ufuna ukuthi umthetho uthini anjo. So I think kuqhakathekile ukuthi in future where possible let's participate ukuthi mfundisi mbona ngazathi is not awusuku ukuthi awukho spiritual ukuthi uparticipate entweni zona lezi anjo. Mhlawumbe abanye bangabona ngazathi hayi awusekho awusayenza izinto ngendlela uNkulunkulu akhangele ngayo, but uNkulunkulu expects us to contribute to things that affect us anjo. So it's important ukuthi sibe kwazi ngeact lay. So kule act entsha lay okuthiwa yiMarriages Act chapter 5.15 which was passed into law mhla ka-27 May 2022 anjo. Right. I-act le kakuthi ukuthi bekuvele kungelamthetho okhuluma ngama marriages before, but sizachasisa ukuthi kathi i-Marriages Act le ibuye ukuzokwenzani anjo. Ngamafitshane sizakhangela ukuthi what is the purpose of this act. Oqala i-act le ibuye ukuzosincedisa to align the law with the new constitution to ensure gender equality anjo. I-constitution yethu anti liyakwazi ukuthi i-constitution yethu ike yatshintsha 2002 2013 lenye eya before that anjo. So kwananzelelwa ukubana kule gender disparity kumbe kule inequality ekhona insofar as ama marriages are concerned anti ukuthi ama rights kamama lama rights kababa achiye nanjo. And khona lokhu kusukela ku historical background yethu as a country anjo, not even as a country, even as Africans anjo. Singakhumbula ukuthi in the past omama in fact sithi pre-colonial period anjo imtshado yonke yayigavenwa under i-customary marriage anjo. Okwakusitsho ukuthi khona nxa umama lo baba nxa babethathene nxa ubabe ngafa umama was considered as part of inheritance eyabiwayo anjo. Umama wayengaba engakhangelwa njengomuntu ukuthi angaba ulamandla ukuthi akhulume ukuthi ufuna ukuthi kwenzakaleni ngempilo yakhe anjo. Omama babengela legal capacity to contract ukuthi umama wangakwanisa ukuthi wena uthi khona ufuna ukuthenga imota usayini agreement of sale yokuthenga imota, kwawungavumi. Kwakumele ukuthi nxa ungotshadileyo umkakho nguye okumele akuqhube ukuthi uyesayina ukuthi ufuna ukuthenga le imota. Nxa ungatshadanga, nxa ulomna wakho ngingaka ngilomna wami wele 10 years nguye wayehambe siyamela ukuthi khona ngisayine that contract. That is the position yayikhona omama iposition ababelayo anjo. Even emsebenzini omama equal pay equal rights. Omama impay yakhe li same grade lo baba lo munyu le male counterpart. Silenza same umsebenzi, umama uthola ipay encane ubaba uthola ipay enengi anjo. Okunye lokho kusaphila kwamanye ama company khona kangazi beseke sikunanzelela. So i-alignment ye-Marriages Act yonale it's a recognition of i-position yabo mama ukuthi we have always been disadvantaged as women. So ikwezama ukuthi it balance us to our male counterparts anjo. Right. I-act le futhi i-purpose yayo is to consolidate the laws relating to marriage and also repeal kumbe replace ama marriages act ayikhona before. So ungakaze kube i-act le besilama act amabili abegavena imtshado. I-act yakuqala bekuthiwa yi-Marriages Act chapter 5.11 anjo. Abadala bayazi ukuthi chapter 37 wakudala anjo. Wayesithi ukuthi one man one wife anjo. And then besile customary law marriage ekungumtshado ovumela ukuthi ubaba abe labo mama abanengi aba more than one anti. Thina kodwa siza focusa kulow civil marriage njengoba angikhangelanga ngifundisa ukuthi lapha echurch abakhona sibili bathi khona I saw wife ngoba angimthathanga kodwa more than omama ababili atsho.
So thina siza focusa kulo chapter lay i-civil marriage anjo. So i-marriages act le ibuye ukuzohlanganisa ama-act wona lawo omabili ukuthi kube yi-act A1 anything that pertains to i-marriage isitholakala under i-act yona leyo. Njalo futhi i-act yona leyo ibisenza ukuthi khona ilinganisa abantu kungakhathalekile ukuthi uchade under i-customary marriage kumbe uchade under i-civil marriage ngoba seke sizwe phela omama kwesinye isikhathi nxa sesihlangana lama challenges ukuthi maybe ubaba selomunye umama emaceleni ususithi ngazange ngibuluzele mina mbambeni isithupha somtshado njo so khona lokho kuzobringa ukuthi kulingane kwesinye isikhathi omunye ngabe sibambile isithupha somtshado ngoba singakhumbula kudala okhulu bethu labo baba besasebenza kudala obaba yibo bebuya emadolobheni bezosebenza bechiya umama emakhaya njo omama umama esale khangela inkomo egcine yonke imfuyo engikhaya njo ubaba athi sefikile ngapha edolobheni hlangane lomunye umama ohlakaniphileyo inkhotsi athi mama lwana amthatha ubaba hambela ecourt ayibamba isithupha somtshado umama lo sele ekhaya sesithi uyabuya ngapha ubaba usefile sefithi ubaba okade setshadile ngapha umama lo ngathi mina mbambeni isithupha somtshado njo so it was i-realization yona leyo ukuthi hawu umama obesenza umsebenzi ongaka ngikhaya egcina inotho yonke lumama ngoba ngenxa yokuthi lesithupha sebuye sezothatha inkomo zonke kuyavuma khona so it was i-realization yona leyo ukuthi khona kumele sithi bring some level of equality between umuntu otshadile ngoba lona la phela osekhaya wayabe lotsholiwe anje ngokwesintwini lo ngoba unesithupha somtshado akumelanga ukuthi abe superior kulalo onjani ongela sithupha somtshado anjo. So that's the purpose ekhona ukuthi silingane insofar as a type of marriage is concerned. Also a purpose actually is to provide recognition of ama-civil partnerships. Yeah, le indaba le ama-civil partnerships iyahlupha kakhulu. Abanye abasingabathi ngama-small house. Abantu abatsha abanye babiza besithi ngobani ngomakhwaphe namfundisi yabazi labantu. So i-act le sizakhuluma kabanzi ukuthi it is coming to recognize ukuthi kuyaphila phakathi kwethu okuyinto lokho anjo. Yes, sise church singazama ukuthi sikufihla ukuthi amalunga ethu ebandleni khonapha bakhona ababa labanye ama partners outside their marriages. Singakhangela ukuthi umlimi uthini ngakho anjo esikukhangelayo for now ukuthi khona umlimi kakufuni lokho, but the reality on the ground is kuyaphila anjo. So umthetho is coming to recognize ukuthi ama partnerships anjalo akhona. Sizaxoxa kabanzi ukuthi kuchoni kutsho ukuthi khona nxa sokulomunye umama ngaleceleni what does it mean to umama lo onkhaya insofar as ama properties are concerned abantwana and all of that anjo. But indaba eyahlupha kakhulu umthetho usabunjwa wona lawo abaningi ba contributor okunye kwakhitshwa okunye kwabiselwa kwengezwa nje. But yizi izinto abantu abanjani aba contributor yizo ukuthi kuze kucine ku recognizewa ini ama civil partnerships wona lawa sizaxoxa kabanzi ngawo. Also i-act le has come to ban i-pledging of children in marriage. Besinanzelela ukuthi kulama cultures kumbe amanye amabandla anikela abantwana in marriage anjo ukuthi umntwana under the age of 18 umntwana ayephiwa enyimuli as ilocus pledge anjo. So it was realized ukuthi abantwana they are suffering abachada below the age of 18. Before wakuthiwa umthetho ubusithi khona age of consent is 16 years anjo. Usithi ukuthi umuntu at 16 years usele capacity yokuconsentwa
to sexual activities anjo. But basebenanzelela ukuthi i16 lay ilama challenges ayo ngoba it is considered ukuthi umntwana at that age uyabe ngakahlangani kahle ingqondo zakhe anjo. So there was then that need for uku-align umthetho ukuthi kuthiwe khona i-age of consent is 18 years. Njalo nxa ungumzali ungachadisa umntwana under the age of 18 so kulicala elibophisayo anjo. Nxa lilandela abalandelayo i-news kuke kwaba lo mntwana ogubhile I think sometime last year ebeletha anti umntwana lona was around 12-13 years anjo. So it is coming to ban ama-child marriages wona lawo. So ngamafitshane those are some of ama-purposes of i-act le esifuna ukukhuluma ngayo. Right, singene kabanzi ekukhulumeni ngesivu marriage leyo esiyikhangeleleyo ukuthi singene kiyo njengabantu abatsha. So okokuqala ekumele sikunanzelele ukuthi umhlobo we marriage leyi this kind of marriage is monogamous. Meaning ukuthi it's between one husband and one wife. Anjo, siyananzelela I think nxa linanzelela kulamanye ama-cultures I think eMalawi avumelayo ukuthi khona umama abe labo baba abaningi. Angazi ukuthi likubona njani ukuthi obaba bona bavunyela ukuthatha omama abaningi kodwa thina sivunyela. So it's interesting anjo. So it's a monogamous ukuthi nxa khethile anjo akusela kubuyele emuva. So this kind of marriage ikuthi ukuthi khona you have committed to one person and futhi if you then decide ukuthi usuchadile under isivu marriage lay ususithi khona uzakuyathatha omunye umama even customarily or even uzathatha omunye laye umnika isithupha sesibili kakuvumi. It is actually a criminal offense okuthiwa yibhayigana ukuthi kuyabophisa ukuthi uthatha umama elesithupha uchadelaye ususiba lo munye umama usiyachada lo munye umama. It's a criminal offense that can attract a prison sentence of up to 5 years or a penalty it can be issued for icala lona leli. So ayisondaba encane umthetho uyakunanzelela ukuthi nxa usuyenze yona le decision hlala lapho onjani okhethe khona njo. Right, so sikhulume ngendaba yelobolo under umtshado lo. So there is no legal requirement for ilobolo emtshadweni lo owesivu marriage. Angazi mfundisi angazi ukuthi nxa lichadisa laphana lihlanganisa liyaqalela libuza ukuthi bukhona ubufakazi bokuthi ilobolo libhadele. Angithi so angazi ukuthi amajaha athini nge-requirement le. So this has always been the position anjo ukuthi ukubhadalwa kwelobola emthethweni it is not a legal requirement. Kodwa esintwini sethu angazi ukuthi kuyavuma yini baba Ndlovu ukuthi uMandlovu imhambise nje kuphela engakhitshelwanga lutho. Vele semphethe mic mama. Indaba ade ngibala la nekusene ka uThambani siyalobo isisebenzi ka Abraham Thambani Eliaza wahamba ethwele bantu yobala hamba ethwele kusebhayibhelini so ke thina wathi Sukumi zwanini into liyana kuthiwa yi-bride price Z-E not bride price C-E yikubonga ngoba into ngambuza abanye abathi uma lobole kuthengisa ungamthenga umntana kule malini wena ngiyabuza vele kule malini mntana kule malini sibi. So when you have wrong ukuthi hayi bazali ngiyabonga even Bible lithi khona umuntu ozuza umfazi uzuza the best thing. So show your appreciation.
njalo uyatshengisa ukuthi uzamgcina umntwana soze ngunike phela lapho ngube nje ulokhu uhamba uthandaza ungayenzi into ecacayo. Siyabonga. So umfundisi ukhuluma anti mina ngishilo ukuthi mina ngikhuluma from the legal side. So lingikhuphe iface yes Christ kumbe esabathena nje. Mina ngikhangela the legal aspect ukuthi umfundisi nxa bengadecide abobabili ukuthi bathathane baye court badinga abafakazi babo baye thatha bayachadiswa alisoze libe lemvumo lokuthi umkhwenyana ngifuna ukuthi ngimbophise ukuthi kangikhuphele kakhuphange amalobolo. Hayi uthi imphendula ukuthi hayi asibabuzi sibili. Siyabachadisa kodwa ngaphakathi siyazingangisi. Right. So siyabonga. So maybe just to distinguish ukuthi position leyo vele it has always been the position. Kodwa under customary law marriages it was a prerequisite, it was a requirement ukuthi marriage registrar athi satisfy themselves ukuthi ilobola has been paid under the customary law. But now umthetho osubuye wakutshintsha usuthe khona marriage officer can still proceed ukuthi abahlanganise noma kungela bufakazi bokuthi amalobola abhadaliwe. So as long as abantu bevumelene izimuli zavumelana labafakazi bathi ukuthi hayi lapha kuvunyelwana ukuthi amalobolo kasoza abhadalwe kumbe lapha kuvunyelwana ukuthi amalobolo azabhadalwa zinkomo ezingaka uyarecorda njengakhona lokho elikuvumelene. But kuqala ubengaqhubeki ngomtshado engelabo ufakazi abazakuthi ukuthi hayi ukangazi ukhichiwe inkomo kamama ikhichiwe anjo. So khathesi they have made it ukuthi it's no longer a requirement even for the customary law marriage. So ngingazi ukuthi esintwini sethu uyavuma ngizwe just a comment, one comment ukuthi sikubona njani ngesintu sethu ubuhlungu nansani isandla lapha emuva. Nhlonipho ayidingayo ukuthi sithi ngumuntu. Umthetho usudweba umzila wenyamazana ulethe ebantwini. So ngibona ingani ngensuku lezi esiphila ngazo kumele sinanzelele sikuhloniphe ukuthi thina sadalwa uThixo ngomfanekiso wakhe ile njongo ngathi. So kumele sicatshe sibine elizwini lenkosi ngoba phandle sokukubi okwempela. Xa iBhayibheli sithi zimbi insuku licho khona. Siyabonga. So okumele kunye ngikucacise khonapho yikuthi ubuhle bayo iact le yikuthi khona uyavumela ukuthi khona abantu baqhubeke besenza ngendlela abayenza ngayo either in their religious setup or in their cultural setup. Nxa kuyikuthi lina esintwini kokhumala abantwana babo kabaphumi vele ngesiko labo kungabhadalwanga ilobola hayi abathi ukuthi hayi limkhiphene njalo hayi. They recognize ukuthi you can still go on liyenza ngendlela yona leyo. But okuchiwo ukuthi khona i-realization khona i-rationale eyasetshenziswayo ukuthi khona abantu sebehluphana ezindlini kwesinye isikhathi ngenxa yamalobolo abhadalwayo. Ukuthi indlela umfundisi ubeke ngayo ukuthi ilobola was an appreciation anjo. Khathesi sometimes ubonakala sengazathi it's a money making scheme anjo. Ukuthi umzali athi mfuni $20,000 US dollars ukuthi umntanami alotsholwa nje. It then brings ama problems uma marriage ubaba sesithi mina
ngawulobola nge-20,000 anjo inkalakatha yemali and usekuhlukuluza because of ilobolo alibhadalayo anjo. So yilo elinye ilihlo umthetho elikubone ngakho khona lokho ukuthi mhlawumbe ukubhadala kwamalobolo khonokho yikho kunye okubangela ukuthi kube lama problems emtshadweni anjo. So they then leave it to abantu ukuthi ba decide ukuthi bafuna ukuthi bakwenze njani, kodwa in terms of umthetho umuntu ongabhadalanga ilobolo kalacala. Siyabonga ungakadluli kwethu. So umkhweyana ngahamba embophisa uthi ndawo ngifuna amalobolo athi yena ubabazali yalo uthi ngitshade mina ngamalobolo umthetho uyamvumela le. Correct. Ngamafitshane kayisiso sizathu esibambekayo ukuthi kuthiwe ngoba amalobolo kabhadalwanga abantu akumelanga abatshade ngokomthetho. But nxa kuyikuthi emulini yenu yikho elikwenzayo nxa umkhwenyana la isesebophisa yabevele serong umkhwenyana, kodwa you are allowed ukuthi likudemand ukuthi hayi thina vele siyenza so, kodwa nxa la ngabona ukuthi umbe sokufike ukustage ukuthi sesithi hayi mina whether liyafuna kumbe kalifuni sengimthatha, then it becomes another story. So siqhubekela phambili sikhangela isivumarriage leyi eyiyo esiphiwa isithupha ngumfundisi nxa sesihlanganisiwe nje. So kathesi yabe ngasabhalwanga chapter 5.11 yabe sibhalwe chapter 5.15. Kodwa sikuchasiselana nayo lapha ukuthi kutshoni wona lo mtshado yakusungene phakathi kwawanjo. Right. So in terms of married persons property act iyachasisa kabanzi ukuthi abantu abachadayo eZimbabwe they are married out of community of property. Liyaleli kuze khona lokho. Ukhona onga attempt ukuthi anjele ukuthi uzwisisa ukuthi kutshoni khona. In short, I would say what it means is the parties ababuya emtshadweni have no obligation to surrender into ababuye nazo bengakatshadi to the other party or to make the other party have some ownership over it. For example, mangitshade ngendlu yami eMagwebo, unkosikazi engitshada layo kala sabelo kuleyo ndlu nxa sesitshadile. Ale sabelo lakho yilokho esikuthole sesisonke. Siyabonga. So uqondile. I think abanye bethu nxa sithola isithupha somtshado lesana nje sicabanga ukuthi khona isithupha lesana it entitles us to be co-owners of whatever assets esizawathola kumbe siwatholayo singena emtshadweni anjo. So into enfisa ukuthi ngiyichasise ukuthi umthetho kaunjalo. Nxa ngingena emtshadweni ngifica uVundla eselendlu, kakuthi ukuthi ngokubamba isithupha somtshado lami sengiyi-co-owner yendlu leya. So kuqakathekile khona lokho ukuthi sikubambisise kuhle khona lokho ukuthi khona as you enter into a marriage lihlale phansi linanzelele ukuthi alright sile property enjanjo indlu nansi uVundla indlu la anjo. So sifuna ukuthi siyenzeni ngendlu le, sifuna ukuthi sonke sione sonke sobabili anjo. So tithe i-default position eZimbabwe ukuthi ama-marriages are out of community of property anjo. Kodwa okuhle yikuthi abantu bayakwanisa ukuthi bavumelane bengena emtshadweni through ukusayina okuthiwa yi-anti-nuptial contract, ukuthi bafuna ukuthi nxa bengena emtshadweni whatever assets abangena layo labaza acquire bephakathi emtshadweni bayi-one jointly babe ngama co-owners. So ku-example engiyiphileyo le kuyavuma ukuthi nxa sesingena emtshadweni ikwazi ukuthi uVundla lendlu alayo evele isebizweni lakhe ukuthi mzwana sichada sisayina isithupha somtshado sisayine le contract yona le engiyitshoyo ukuthi khona indlu yona leyo lami ngizaba le share kiyo anjo nibe yi-co-owner. But you then need to go a step further ngoba nje ama-title deeds abe sebizweni lakhe kuphela. So it will then mean ukuthi kuyasekumele kutshintshwe ama-title deeds angene ngaphi
emabizweni ethu sonke somabili anjo. And then kuyabe sekusitsho ukuthi yonke iproperty esizayithola sesiphakathi komtshado izaba ngeyethu sonke jointly anjo. But sitshilo ukuthi it's not automatic ukuthi nxa ungena emtshadweni even nxa ama-assets liliwa acquire seliphakathi komtshado lizaqhubeka lithenga amanye ama-properties nxa ebhalwe ebizweni likaVundla ayisowami ngenxa yokuthi wathenge sesitshadile aba ngawami nxa kuyikuthi lami ibizo lami linjani likhona. So sekubambisise khonapho I think umfundisi ngizatsha ikhole ekucineni la ukuthi I think sinida repentance from the top ngoba the reality on the ground is obaba ikhulume la sebetshadile anti obaba ama-properties are in their names and bethi benjalo nxa sebefile omama basala besiba lama-challenges amaningi ayesabekayo not only from abantu abaphandle abafowabo besithi umfowethu wayelendlu leyo anjo singakafiki ukuthi umthetho wona uthini but u-experience ama-challenges ukuthi bethi whatever engene emtshadweni umankomo wamfica uNdlovela indlu leyo. So indlu leyo angasayithatha njani kumele iqhubeke emulini yakoNdlovu engathathwa ngomunye ubaba lapho uSibanda indlu yami indlu kaNdlovu isalisiya koSibanda. So it's I am challenging us as we continue ukuthi sizabona some of our challenges that are associated in a position yona le anjo. So sesitshilo ukuthi khona illegal position is that a spouse who marriage out of community of property kala malungelo even at inheritance of the spouse's property unless nxa eyitshiyelwe in terms of will or in terms of act enye evumela ama-surviving spouses to benefit. Sikuchasise ngale indlela. I think late last year kuke kwaba le court case etshintshe izinto indlela ebesiyibona ngayo ilihlo layo. Kule case icase yakhona kuthiwa Chagwida versus Chagwida ihambe eSupreme Court. Icase leyi bekungubaba owayetshadile wayelo mama wokuqala behlukana lo mama lwana wasechada lo mama wesibili. Indlu ababehlala kiyo their matrimonial home yayisebizweni lika baba lo. Kodwa wayesechadile lo mama lo wabamba isithubanjo. Ubaba lwana wasebhala iwili yakhe wabhala kuwili yakhe ukuthi indlu ebengihlala kiyo i-matrimonial property ngifuna ukuthi iphiwe my firstborn son from my previous marriage. Then umama owayesele usurviving spouse wasehambe ecourt esiya challenge ukuthi kathi i-matrimonial property ingaphiwa umntwana njani mina ngikhona njengo surviving spouse. Into yababuhlungu ukuthi icourt yathi khona umuntu olebizo lakhe libhaliwe ku title deed ulokuthiwa yi-freedom of testation. Okutsho ukuthi angayabela umuntu noma mbane ngathi ukuthi ngifuna ukuthi khona let's say uvini belo munye umakhwapheni eceleni angathi ukuthi khona kuwili yakhe ngifuna ukuthi indlu yami ihambe kumakhwapheni. Icourt kayilamandla ukuthi hayi kakuphiwa umama osele endlini as long as ekubhalile kuwili. So it is that freedom of testation that the courts cannot take away from umuntu ngoba phela ibizo indlu isebizweni lakhe kanjalo kodwa kakuvumi ukuthi ibizo indlu isebizweni lo babili ukuthi abese sithi indlu yonke iphiwe umntwana uphiwe omunye umama ibizo lami likhona ku title deed kakuvumi ngoba I am entitled to the extent of iportion yami of indlu yona le anjo. So yikho lokho esikhuthaza khona phana ukuthi amabizo kawangene ngaphi ku title deed anjo. So it was that realization yona leyo ukuthi khona icourt iyakwamukela khona lokho nxa kubhaliwe in terms of iwill ukuthi umuntu aphe uba noma ngubani afuna ukuthi aphe iproperty yakhe. Kodwa nxa kuyikuthi umuntu kachiyanga iwill anjo
kulokuthiwa yi-Deceased Estates Act ethi khona nxa kuyikuthi you are the surviving spouse nxa kade litshadile anjo kungabhalwanga iwill, umthetho uyatsho ukuthi i-matrimonial property indlu kade lihlala kiyo lezinto zonke eziphakathi ngamasofa izitofu konke kumele kuye kubani ku-surviving spouse anjo nxa kungela will anjo. But nxa kuyikuthi kule matrimonial property, assuming belingabantu ade seli acquire ama properties beyond i-matrimonial property, let's say lilezindlu Benside ngaphi ngaphi lilenkomo lilezimota lani lana anjo, umthetho uthi khona 50% of that property outside the matrimonial home goes to the surviving spouse, and the 50% goes to the children of the deceased person in equal shares, regardless of whether the children were born inside the marriage or outside the marriage. Siyakubamba khona lokho. So ndo sebebuyile abantwana laphana emfeni khona pha so kuthiwa ye siyabazi ugogo athi hayi yabazi sibili wakwantshengisa uNdlovu ukuthi ngabakhi, abanye babuye sibili ama birth certificate, abanye baba ngithi ngikubeke bluntly bagangile ukuthi umntwana uyathatha le title le birth certificate, umama vele engakwazi engalala idea ukuthi kulomntwana onjalo anjo, and then usufile khona lapho sokuvela khona abantwana bona labo. So abantwana bona labo umthetho ukukhangela ngelihlo lokuthi ngabantwana abangalacala that deserve to benefit from i-estate yomuntu owabise emhlabeni. So ilihlo umthetho ukukhangela ngalona leli lisho ukuthi abantwana laba whether asoba phakathi khonapho kumbe njani kumele labo banjani ba benefit. But leyo la position la efike ngathi yesikudala umthetho wawungabananzelela abantwana bona laba bazelwe phandle, but kwasokunanzelela ukuthi hawu abantwana kabalacala kumele labo banjani ba benefit from estate yomzali wabanjo. So yikho sisithi khona nxa mama ibizo lakho likhona even kuma properties are outside, abantwana laba baphandle komtchado labakho baza benefita ku 50% kababa wabo, not from the entire what portion yonke ngoba ibizo lakho linjani kalikho anjo. So kuqakathekile khona ukuthi sikunanzela encourage bobaba ukuthi abantwana babe khona phandle ati uma sivelela nxa umuntu sefile asikukhuthazi khona lokho anjo. So kuqakathekile futhi ukuthi sinanzelele ukuthi khona njoba sichila ukuthi ama marriages are out of community of property, nxa kulezikwerede ezikhona ngeke ngisho ukuthi hey obaba kulezi insuku obaba lingathi namhlanje athakalini ngikhuluma i-reality on the ground from what we've seen, even statistics ema courts lana njo. Obaba they are risk takers. Ubaba uzama ukuhlanganisa ibhizinisi yakhe laphana njo, uzama ukuthi ayenze amanye amaminzi ukuthi la akhi ubaba uyathatha ama title deeds ahambe lawo ebank ayithatha isquarate. Umama sesithi dukuduku indlu sithengiswa sokubiswa amaphepha ukuthi indlu sithengiswa, umama akakwazi ukuthi indlu injani, indlu iyathengiswe phakathi. So it's a typical case esike sadila layo recently where ubaba did exactly that. Ubaba indlu ama title deeds endlu ayisebizweni lakhe, kodwa ubaba wayethenge i-standard, umama wathatha i-loan wa contribute ukuthi indlu yakhiwe yenziwa konke umama econtributile, but indlu isebizweni likabani likababa njo. Ubaba wahamba wathatha isquarate ebank, uthe sethatha isquarate ebank wehlike ukusibhadala, icourt yapha i-order yokuthi indlu lana ithengiswe. Umama wasezama ukuthi challenge ukuthi hayi bantu ngilama phepha lapha lokufakazi bokuthi izitina ngatheni, laba fakazi bokuthi isilingi ngatheni. Umthetho wathi mama it's unfortunate
ukuthi i-title deed it gives esikuthi ngesikhiwa ngama-real rights that are enforceable against the whole world. Anjo ukuthi akula munye umuntu ongabe even wena ule title deed lapho akula umuntu ongakutshela ngokuthi wenzeni ngeproperty yakho. You can even destroy it, ungadecide ukuyishisa indlu yakho muwe because you've got those rights. Anjo so i-court said it's unfortunate ukuthi we recognize your contribution, but uhlupho lukhona ukuthi lo muntu olama-title deeds ulamalungelo okuthi adecide ukuthi yenze njani ngeproperty yakhe. So sibuyela kwaphana lokho esifithizela khona pha ukuthi ngabe umama ibizo lakhe la lalikhona kwapha ebheka ubaba wayengasoza sithatha isikweletu umama engavuma ngoba ibizo lakhe la liyabe likhona kuyabe kudingakala ukuthi layo athi ukuthi hayi lami ngiyavuma sibili ukuthi isikweletu sisithathe. Anjo so kuqhakathekile khona ukuthi bobaba nxa lisenza amadileni leave ama-matrimonial houses phandle. I think asidlaleni ngokunye singadlali ngendlu yokuthi abantwana basala bengesela phahla. Anjo because these are real life situations. Anjo so kuqhakathekile ukuthi khona as you enter into this marriage lihlale phansi njengoba sisitsho ukuthi as you decide ukuthi you are going to purchase a family home li-register lisemabizweni enu njalo likunanzela ukuthi do you want to register emabizweni enu or nxa lilethuba it's advisable ukuthi lihle li-register ama-properties in the name of trust. Anjo so abahlakaniphileyo bakuyenza khona lokho ukuthi i-trust leyo as you get into i-marriage selitshadile laphana selitholile i-chance yokuthi lithenge indlu lithenge i-stand selihle la register i-family trust yenu Vundhla family trust. Nxa sesithenga indlu liyana sifake ebizweni leVundhla family trust. Kusitshoni ukuthi ubaba engayenza isikorede zakhe kumbe umama engayenza isikorede zakhe kakula umuntu olamandla okubuya azothatha i-property eku-family trust. Siyakuzwisisa ngoba i-trust it's a separate legal persona umuntu ozimeleyo laphana. U-trust liyana liyabe livumelene ukuthi khona i-trust leyi siyenzela ukuthi benefit abantu abe kanti it's a family trust. Sifuna ukuthi khona nxa singafa or if anything happens to us ama-properties asale benefita abantwana. So liyabe livumelene ku-trust yona leyi labhala ukuthi hayi ama-beneficiaries ethu ilaba lalaba njalo futhi i-trust inhle ukuthini bomama iyasivikela nxa abantwana laba bathutsha emaceleni sebethutsha la sisebenzile izithukuthuku zethu sobabili. Anjo engxenye ngumama ucontributile even more so kuthiwa abantwana sebebuya nxa i-property iku-family trust nxa bengabhalwanga as beneficiaries kabangeni indawo labo bantwana usezababonela iplan ubaba bukhona ngale nxa kuyikuthi lokunye okuphandle kwe-family trust yona le. Anjo so it protects ama-assets abantwana ukuthi even labana ama-debtors ama-creditors they cannot come and what attach in property registered under i-family trust. So it's easier lina lingakangeni emtshadweni ukuthi lihle lithi decide ukuthi do we want to own our assets under i-family trust kumbe sifuna ukuthi siyifake emabizweni ethu but those are the options eliyabe lilawo ukuthi linjani likuyenze khona lokho. Right, so sesikhulumile lapho sani lokho esiqhubeka sikhuluma ngesivu marriage leyi. So into eqhakathekileyo ukuthi umfundisi uNdlovu angahlanganisa umtshado kodwa kakuvumi ukuthi nxa sehlukana futhi abe nguye futhi odabula isithupha somtshado. It does not follow ukuthi ngenxa yokuthi nguyohlanganisileyo nguye futhi ozachitha umtshado. Anjo so as long as uchade umtshado wona lo isivu marriage it can only be terminated or cancelled by i-high court through i-process okuthiwa yini i-divorce. So akuvumi ukuthi uthi hayi mina sesehlukene asahlali ndawonye omunye sesihlalela le sesihlalela le isithupha somtshado siyabe silokho esikhona. So you will discover ukuthi kulabanye abantu
abayenza njalo ukuthi bathi bona sebehlukene bengachithanga isithupha somtshado 20 years behlukana ubaba lwana maybe wasale ethatha omunye customary lo walobola wathini thini umama lwana umtshado wakhe we-20 years ale 20 years angahlali lo baba lwa umthetho uyamvumela ukuthi abuye azobhenefitha kuma-assets awendoda yakhe ngoba ulesithupha esithi ukuthi umtshado kawunjani awuchithwanga anjo. So it's important ukuthi nxa abantu sebevumelene ukuthi hayi so kwehlule noma asikukhuthaze sabathena anjo kodwa nxa sokwenzakela ukuthi abantu sebehlukana it's important ukuthi you formalize the process through i-divorce. So i-divorce leyi njengoba sitshilo ukuthi iyenzwa i-process ye-high court and izikhathi eziningi you will need ukuthi udinge ulawyer ukuthi akuncedise ukuthi uyechitha umtshado. Liyakubona ukuthi ukuchitha umtshado kunzima njani kuloku wakho. So those are the challenges ukuthi yes ungazimela but uzaphicwa ngama complexities ama legal complexities uzagcina usiyadinga ugqwetha sokhipha imali and ngeke nditshele futhi i-cost yokudivorce it's a very significant amount. I-cost yokuchitha umtshado even kuma charges ku tariff yama charges ama lawyers i-divorce it's a significant cost. So by all means if you can avoid it anjo. Right, sikhulume ukuthi nxa sokudivorce wake khonapho sithi kwenzakala ukuthi it's unfortunate ukuthi abantu sebe divorce anjo. I-divorce is governed by what we call i-Matrimonial Causes Act anjo. I-act leyi yabuya ngenxa yokuthi kwananzelelwa khonokho esilokho sikugcizelela ukuthi sesehlukana lo Vundla. UVundla indlu isebizweni lakhe lamanye ama properties esiwathengileyo asebizweni lakhe sesehlukana. Mina semphuma ukuthi semphuma kulo mtshado kangila lutho emphuma lalo noma ngicontribute kanjani directly or indirectly. So it was noted ukuthi it is an unfair position ukuthi ngicontributile not only ukucontribute financially. I-court yaku realize ukuthi khona i-contribution kamama can not only be financial but kule contribution yamama yokuthi ngiyamphekela uVundla nsuku zonke, ngiyamwatshela impahla, ngikhangela abantu abakhe, ngenza a lot of other things anjo. So umthetho wakunanzelela khonokho ukuthi khona omama they end up being disadvantaged, walking away from ama marriages abo empty-handed. So what the courts then decided to do in terms of i-act lay, i-court yathi khona nxa abantu sebesehlukana i-court izakhangela ukuthi ama-title deeds asebizweni likaNdlovu kodwa contribution bani umama yenzileyo indirectly to the success of i-marriage lay for isikhathi akade behlezi bonke. Izakhangela ukuthi alright umama ubesenza lokhu bephekela ubaba 20 years la uyakhuluma mama okwenza lawo anjo uyakhuluma la ukuthi la ngangisenza lokhu anjo ungayekela ukuzikhulumela la uyaphuma ungalalutho anjo. So la uyakhuluma ukuthi ngayenza lokhu and then bese bekhangela sebe assess ukuthi alright from ama indirect contributions ayenziwe ngumama. Nxa kule direct contribution abanye omama babethe khona nxa bona bathenga ama tiles phansi, abanye omama balama file abagcina endlini so ama receipt ukuthi mzwana kuzabheda namhla ngizakhupha ama receipt ami ukuthi hayi bantu lami ngilofakazi bokuthi ngacontribute anti but akumnandi ukuthi sisebenze sicabanga ukuthi kuzaba kubanjo but it happens ukuthi kungenze ukuthi khona kube njalo. So i-court yakhangela khona lokhu nxa kule financial contribution kumbe kule indirect contribution non-financial contribution bese besithi khona I think out of i-property lay umama I think even nxa sekule nkomo phandle kumbe kulezi moda lawo mama ubukuthenga imithi yenkomo inkomo ziyedoza nje uhamba lawo ekhaya khona ngani
Anjo, so uyakhuluma zonke zona lezi zinto and they evaluate the extent of your contribution. So a court can say 20% or 30% of total assets kumele umama la ayithole portion. Anjo, so it's that recognition of a contribution, but mama ungayekeleli ukuthi court izikudecide ukuthi wena ule 10% ule 20%. Ibizo lakho nxa likhona, hayi ubaba kala njani? Kala say ngoba lawe it's your share. Nxa seli divorce, the contribution yakho goes to you, the contribution kababa la goes to him. Anjo, ngoba phela nxa sabantu sebesehlukana lapha kuyasokukubi. Anjo, kuyasokukubi omnye ethi vela uzama ungenze khona wawuvele ungamphekeli lokumphekeli. Anjo, so it becomes then a problem ukuthi now how do you then show ukuthi you also contributed to the assets elilawo. Anjo, so ngamafitshane those are some of the rights that accrue and obligations that accrue in terms of civil marriage. Okubuhlungu okumele ngu-highlight ukuthi in terms of statistics, the greatest cause of divorce, 35% of divorce, they are caused by financial related challenges. Financial related problems. Anjo, ukuthi you will appreciate ukuthi society esesiphila kiyo anjo sikhulumile ukuthi imithetho yenzile a lot of things to empower women. The reality on the ground is that women nowadays are empowered and are more of breadwinners ezindlini la. Siyavumelana? Oh mama, they've been empowered. Emsebenzini, oh mama, they are given more opportunities as part of emancipation of women. So you discover ukuthi mama may bring more to the table than uba. But because society esiphila kiyo ukuthi ubaba liyabafundisa obaba kuma sessions abo lana sebezalungiselela ukuchata ukuthi kumele ube indoda Vundla, kumele ukuthi khona umuzi wakho umele sibili ngokumele ukuthi uthi provide and everything. In as much as the desire may be there, but the reality is sometimes the capacity inganjani ingangabi khona njo. So it's important ukuthi khona you then try ukuthi lizwisisane, and I think ukuthi the starting point is ukuthi as you also prepare to get into these marriages liwamukela ukuthi there is a possibility ukuthi umama may earn more than me. Umama may contribute more even ekubhadaleni fees zabantwana, ekwenzeni izinto ezendlini. It's a reality.